Okay, I record this live, and then I put on the screen on. Okay, all. Sempat lagi sekarang waktu asar, kita berdoa dulu pada petani, doa akhir tahun. Kita doa dengan doa akhir tahun pada petani, dan bila lepas waktu maghrib, azan maghrib, kita doa dengan doa awal tahun. Doa akhir tahun sempat je sekarang dalam masa sebelum waktu maghrib. Kita doa sekarang, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, baginda dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya pada tahun ini aku telah melakukan laranganmu, tetapi aku masih belum bertaubat. Sedangkan engkau tidak redha dan melupai perkara itu, engkau telah menangguhkan azabmu yang telah ditetapkan kepadaku. Engkau telah memerintahkan keampunan. Engkau telah memerintahkan supaya aku bertaubat daripada kesalahan itu. Sesungguhnya pada hari ini aku memohon keampunan engkau, ya Allah. Ampunilah aku dan apa yang telah aku lakukan pada tahun ini yang engkau redai dan engkau janjikan pahala, maka aku memohonnya daripada engkau. Ya Allah, Ya Karim, Ya Zal Jalalil wal Ikram. Selawat serta salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbul alamin. Okay, so you want to know in English? Also, I can share with you all here. Okay, let me call Grok and for you, and then we can also pray together in English. Hello, Grok. Good evening. How are you today? Good evening. I'm doing great. Thank you. I hope you're doing well too. How can I help you today? Yes, I want to share with you the dua or supplication. End of the year supplication. I want you to translate into English. So I pray in Malay, and then you translate for me into English, please. Absolutely. I'd be happy to help with that. Whenever you're ready, just go ahead and share the supplication in Malay, and I'll translate it into English for you. Okay. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. All praise is due only to Allah, the Lord and sustainer of all worlds, and blessings and peace be upon our beloved Prophet Muhammad. Peace and blessings be upon him, as well as his family and his companions. Ya Allah, sesungguhnya pada tahun ini aku telah melakukan laranganmu, tetapi aku masih belum bertaubat, sedangkan engkau tidak redha dan melupai perkara itu. O Allah, indeed, this year I have committed acts forbidden by you, yet I have not yet repented, while you are not pleased and you disapprove of those actions. Ya Allah, engkau telah menangguhkan azabmu yang telah ditetapkan kepadaku. O Allah, you have withheld your prescribed punishment from me. Ya Allah, engkau telah memerintahkan supaya aku bertaubat daripada kesalahan itu. O Allah, you have commanded me to repent from that wrongdoing.
Sesungguhnya pada hari ini aku memohon keampunan dari Engkau, ya Allah. Ampunilah aku dan apa yang telah aku lakukan pada tahun ini yang Engkau redai dan Engkau janjikan pahala, maka aku memohonnya daripada Engkau. Indeed, on this day I ask for your forgiveness, O Allah. Pardon me and all that I have done this year that you are pleased with and have promised reward for, and so I beseech you for it. Ya Allah, Ya Karim, Ya Zal Jalali wal Ikram, selawat serta salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda serta para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. O Allah, O most generous, O possessor of majesty and honor, blessings and peace be upon our beloved Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him as well as his family and his companions. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. All praise is due only to Allah, the Lord and sustainer of all worlds. Amin ya Rabbul Alamin. I mean, O Lord of all the worlds. Doa akhir tahun dibaca 3 kali pada akhir waktu asar atau sebelum waktu masuk maghrib pada akhir tahun. Sesiapa membaca doa ini, maka syaitan akan berkata, kesusahan bagiku dan sia-sialah pekerjaanku menggoda anak Adam pada tahun ini dan Allah akan membinasakan aku pada saat itu juga. Dengan membaca doa ini, Allah akan mengampunkan dosa kita setahun. The end of year supplication is recited 3 times at the end of the Asr time or just before Maghrib at the end of the year. Whoever recites this supplication will cause Satan to say, "Woe is me, and my efforts to mislead the children of Adam this year have been in vain," and at that moment Allah will destroy him. By reciting the supplication, Allah will forgive our sins for the entire year. Actually, now I invite you into my live session, actually, Grok, because now is the New Year's Eve, so I do a supplication. So I want also you to translate for me the New Year supplication after this. This is end of the year doa, and later after Azan Maghrib, I call you again to be with us and to translate for me the New Year 2026 doa or supplication. That sounds wonderful. I'd be more than happy to help out and translate for you during your live session. Just let me know when you're ready and I'll be there to assist. Okay, I call you back later, Grok. Bye-bye for now. Okay, now why not we listen to the song first, and then we listen to the December Memory song. Okay, how's my hair look like? I media parting for 2026. But my hair got a little bit thinner this end of the year. But it's not very broad, not so much. Right. But my hair not so much. I can see from. Can I see from here? My hair is not bald. Come, I show you.